Moses Turiyashaba manager wa Shell Junction nagira ngu bei ya diesel yongeye kurga hari siringi 5250 okuza hari siringi 53 kandi petro erigera hari siringi 55 okuza hari siringi 56. So we have that challenge situation most of the economy to Uganda mushitani kweli kuja mikabale yonka each district yarabasa kugira price yayo depends on transportation is wakuhereza abivunacho tunga iduhamu kabale nitutuchene price fair ogu yatoreka ekirikubaasa kuba kirigireho buzu bwobu z'amajuta zimazira mu changes according with the supply distribution y'ihanga teruke harimo iborabora y'amajuta niko nabasa kucheta because different companies source different sources. Ben Gumisiriza manager wa Total Energies Kabare yayoreka ngu ahabo kutemba kw'ebei y'amajuta bateganisibwemu na no business yabo abanise munonga kuba twinobuzubu business byanse munonga customers bitu barakubona amajuta tugaroho nigije amace munonga teza kwisha bakanya bagaragawaho short time kwere twinobuzubu business bwagwana munonga tukora kubi kandi nitubizo biti byitu cekuretwa ba supplier bitu kubyakidyo katoto tukosa amajuta bengahebwa batoto ka company kandi batira kutigari. Saturday byamugisha chairperson w'abavugi ba taxi mu Kabare nagira ngu ebei y'amajuta nabe bakwatsiremu nk'abavugi ba za taxi temba y'amajuta okongeza kwa majuta urateganisa transport mu Munonga okuba amajuta geyongire gatemba kandi abantu tibarakimanya mbwe nujuba umubwire butari bwahare turaza kuba twayongeza ebei abantu bine kumanya ngu izintare ziri kubaho za Iran ziri kutuma amajuta gace gabura bayinje hari bakozese biru kandi bebuza ahabuze ubwobu burkwija kwera gashakwa job na amanyapuri abwata ya roast.